program ke borom ke jing ro ngi ai shme ke kerteng Jisu ngi duai amen tongin nang ye peteng ban shakri yo ble ngi ruai ke to ke ba san spa nyo pel way san spa nyo pel way bat hadin ne ke jing ruai nga kerpat ye teman basan Robert Maltho isang ban pulin ke Bible ban duai de pan krau yu Jesu Christ utrai pi barok jonom du ki angel neng bat ki riu khoi to burom e yu kum to ki jing ruai barok san spa nyo pe we Kejuk ke kitab kalau nak bersau pau ke dekat ke belai puai, nang tan nak kejuk ke kitab kalau nak bersau puai ke dekat ke bersipau, berkumjuk nak kejuk ke kitab kalau nak bersau pulai ke dekat ke baar. Kiktian kita angkum ni. Ali tu nginyer wah ya utrai, tu nginyer kenut sengau tenat yu mau siang kejeng penim jongi, tu nginyer wan hakmat jeng udah kejeng aingu, tu nginyer kenut sengau tenat yu udah kisam, naba utrai ulang ublay ubakrau. Baru usia mau berkerau, halor kiblai baro. Ka kitabu saya kalau nak kepakat ar, kedekat kebesau duk berhenriu. Bad hakat tak sengi penong, tu aingu yo try, tu kot kerpat ke kerteng jengu, tu pen benai ke jingle jengu pedang ki kenja benriu, tu pen ken mau bayu ke kerteng jengu, lapen ken tiu. Tu ruai yo try, namar bau lale iki bahatam, tu pen benai ke kendau baro. Tu risa jam batukan hoi, pa ke basyang hasayon, namar ubakrau hapadeng jong pa, long utau bakut jong ki Israel. Isaya sau pau lai puai, hendrai kita ki ba ap khmi yo trai, kin pen thamai bor, kin her sejrong de ki thap niang kum ki pukni,
kin mare bat kin am sngo thai kin yai bat kin am sngo luai Isaya sau phuai shipo tu wat shep tiang mi namar ngalong ringkat bat mi wat sngo ma namar ngalong blai jong mi ngan pen saj bor ya mi ho ngan yarap ya mi ho ngan kershan ya mi dakakti kamon ka hok jonga Isaya sau phulai ar haba me let ling bai ki ngan long lembat me bat ling ba ki wa kinom telep ya me haba me yat ling bai ka ding menom ing lem ni ka thlit ding kanom jlia ya me tu blain ker khu ba puli bat ka ba shash ko ar ka ting jong lai ni pendam lang ha ka jing dwai ko khpa jing yu ba habneng